na akwaba enfamra the Bonesman TV. Then the Bonesman. Nche bia na hu say me de interview ba efa minya be maya sebi oda me nche hayi ene na ma me. Mba cho mba mi wie school no na na papa aka ba bi. Basho minya be mai asimi ko bi bia be di ene men be den ene nam enti omukoro adopa na nyame fasa mawo baanya ba wie dua bubo ebuya ebebo ene sisi achi wada ho be mfimi no ni achi abusia de bra ye de interview bremo ma ya we say omuhia ye 20,000 Ghana cedis 80 Ghana 200 million abusia mo ye adom mo boa kakra ama yetimi enche bia yetimi de 100 million ebre abusia no interview ba ye ko bia ewo ye US Bronze I from Generosity family. Yeah, Generosity family. Omo Bronze. Omo representative if US by say Sabi, minya be my nyo komu no. Ayaro hosempa. Nti omso ka mo nsase no. Kakakra na aka 100 million na aka abusuafo so on for 200 million bra ansa no manya yi no. Abusuan yi atima aka mo nsase Generosity family. E de 100 million ababisi me bra yi so na se yemfama me maame abroyi na chese nyoma intimi enkoyi nti abusua ye baaya Generosity family ese yemfa sika yi emre me maame 10,000 Ghana cedis 100 million na esi me maame so na Generosity family abo US Bronze and almost my say sebi minya be my obi ni mo bronco asase no obi ni mo chana 70 no yemfa mo ana omuso ntimi story ni na so na nursing train no person so ko ebe na sini na omuso timi de bo asabi arefo no entimi amna so man enti scan e dia mama mi aseni obi a wait maka so from Dia sada. Oh, I'm sorry, Debbie. Oh, Debbie, come on, stop that. Bia hwere de a odi saska yi aba se me fa nkoso me be yare no me de yankopon kasie da obi biara se se yankopon onto obi biara nkwam no mo biara nkwatenten ba bia ska no firi ba yan so yankopon on hye ho ananim e wo Jesus do no me da obi as Abusia asana kesi Nkoma Generosity and I'm Papa Godfred. I think say Godfred. I know so small boy been 20 years. Wa bolu modinye pa na wana oboya ma ba bi planning a bet was sacrifice dia banti no. Million Godfred so Yankopon ihye ne pa. Nti we biara we yi kakra we take o simple no ya me hira sebi surgery no encourse ye mie surgery no ebia na kankete ba che ti say aka wakoma so bebo a wait masamboa na yetimi dia ji million be wan enkwansiwa Yankopon ihye bibia no nka obia wankankane Generosity Club family amwo Bronze US ye na mu nyina ase minim sem repom no ye besan so ahia bye bye